Dhaloon isaa achiin hubannaa kana siin nu geeyse irkoo si qabnaa. Imaamu Mahfuuzii amaarri gaafa ajjeesan Ahmad ibnu Ibraahim waggaa 10 keeysaa jiraa hin guddanne ijoolleedha umriinsaa ijoollummaa isaa dabarse taa'ee hubat keeysaa gabricha tokkootu biraa abbaa isaa jiraataadhaa ture bilisoomse abbaansaa adlii ja'an yookaan adooliidha maqaansaa Imaamu Ahmadiin to'annoo fi eegumsaa adlii jalat ture bareecha guddisaa dargaggummaa isaa hottaarraa dubbannaa kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. Biyya adaal deeme dargaggummaa isaa qabiinsaan daaraa taate jireeniin tasgabbeeysaa yakka garaa garaa kan hawaasa keeysaa dursee san eegalee jireeniin dhabamsiisaa garaa dhabuu waliin jalqabee sochii isaa waraana garaa dhabuun qabaachaa ture keeysaa abbaa fardaa tahuun jalqabeen maqabsoosaa hundaa mitii silaas garii himna keeysaa guddaadha seenaansaa ammatte isaaf hinnaa kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. Imaamu Ahmadiin jalqabeen maqabsoosaa hubatiitti deebi'ee waraana leenjisaa waraana eeggatu kan islaama naamusaa jaaruu jalqabeeti Ahmad kophaa isaa abbootii fardaa dhibbaa ol qopheeyse hiriirsaa bultiidhaas jaarrate yeroo kana keeysaa Imaamu Mahfuuzii dubbanne maqaasaa Ahmad ibnu Ibraahim fuudheen tala isaa achiin booda Ahmad ballattee beekamtiinsaa Hararitti deebi'ee afuufe qabsoosaa imaama waamamu yeroo kana keeysaa waliif sisirreeysaa hottaa jala yaanaa kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. Hogganaan kiristaanaa Faanu'eel kan jedhaman daawwarorraa ka'ee hubaatitti duulan miidhaa gurguddaadha musliimoota irraan ge'an baay'ee ajjeesanii gariini boojihan qabeenya saamanii musliimoota dhaadetan fannuun loluu danda'u jiraatu mee ja'an dubartiif daa'imaa boojiyanii kutan Imaamu Ahmadiis dubbii san dhageehan dallananii ka'an amaaratti dhaynaa kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. Tataa insaan gallee amma lafaa ka'an muslimni waan hafne boonu qaasaa ja'an loltoota guurrate jara faana bu'an osoo jala fiiguu Faanu'eel dhaqqaban amaarri eeysaa lagaa isiin ja'an yookaan bootaa aqim ja'amtutti walit dhufan ammarreeysa ammaa tahuu manguddo gaafattan achumatti lola jabaa jarri walitti jalqaban imaamichi jidduu waraana diinaa galan akka jabaa lolaa hamaa lolaa turan waraanni muslimaa gar mirgaan laaffatan waraanni Faanu'eel bitarraan sardaman dhumarra muslimni injifannoon galan jihaanni kun kan jalqabaa imaamaaf akka hubattan nasriidha gonfatan taheef milkaa'inaa kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa. diina isaanii irraa loltoota booji'an waraana faradoo jahaata markatan waraana lafootis baay'eedha harkatan
musliimoota jarri booji'anii qaban tokko hin hambifne hunda harkaa yaasan meeshaa waraanaatis hedduudha booji'an injifannoon garamaa gaalaa ziifaa galan duratti harkaanfatan arguuf teeysan ganaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa imaamu ahmadii leenca fakkii namaa seenaa isaa fokkifte turte wanti jaamaan seenaa isaanii daboo nu barsiifti waan hamaa seenaa teenya barreeffeetan wileedhumaa nuuf kafaluu teeysan goottan keenya gumaa dhidhiitachuun baddin nu eege haacumaa hayyoon kee tokkumaa duriif hanga ammaa warra seenaa hamaa nun eeggatin ganaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa hoggaanii yaadadhe waan isaan nu godhan garaan nu hammaataa isinuun agartan yaadaatunaan kutee dhiifama naa gootan imaamu ahmadii wajjiin akka turtan jihaanni lammaffaa kanaani agartan amaarticha maqaan dagalhaani ja'an atseelimna diingil bulchaa dhakka bartan isaaf dagalhaanii soddaa waliif tahan guyyaan 18 baatii adooleysaa lafaa kaan barri 525 dagalhaaniif waraanni isaa duula banan biyya adaal waraanan yoggaa cabsan biyya islaamaa dirqamaan qabatan jarri duruunuma qaban saamiinsa sii barre ganaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa imaamu ahmadiis amma lafaa ka'ee amma reeysa ammaa keeysatti qurfaahee waraana gurmeeysee lolaafis qophaahee naannoo diir jedhamtu dirre dhawaarraa keeysan walit dhoohee lolli geggeeyfame imaamichi moohee injifannoon galee diina isaa boojihee waraanni kufriidha baay'een isaani du'ee imaamni itti fufee somaalee gabbu'ee nageenya ummataa tasgabbeeysuuf jee walit qabee jaaree kan duraan faca'ee naamusni islaamaa haa eegamuu jee gamtaan jaaree ka'ee je'ee diina moonaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa kan dandeeytii qaban jihaadaaf qopheeyse umriin isaa samma 20 takka geeyse waraana guurratee deemuufiif qopheeyse 527 geeyse hijraan 934 geeyse abbaa mirgaa tahuun harar seene sossoose buttaaf cibirraadha waraana qindeeyse waraana isaa bakka 4tti hambaase garee takka faajjii diimaa qabachiise kallattii tokkorraan qaceelche bobbaase garee lammaffaatii siriirse diriirse faajjii halluu adii isaan qabachiise garee sadaffaatii sif jalaan hiriirse faajjii halluu keelloo jalaan tababbaase cibirraa afraffaa lakkoofsa baay'ise waraana lafoodhaa 17 taasise ajajaa namshaniin gurmeeyse bobbaase deemuudha murteeyse naannoo kiristaanaa kan asiin nu geeyse haa irkoo si qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse haa irkoo si qabnaa achiin booda ka'ee daawwaroo bobbahee lolee cabsee kufrii irra aanee moohee gabrummaa habashaadhaa jalaa biitti bahee
imaamni sochiisaa itti fufuu bahee ummata gabrummaa jalaa baafna je'e jihaadatti hin dhaabnu waraanatti hin gahee waan as booda tahee ajab walumaan aynaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa duulli shumburaa qoree ja'an duula guddaa gootummaaf murannoon imaamichaa guddaa tahuun guyyaa sanii ifa baate hundaa imaamni duraanuu injifannoo guddaa gonfachaadhaa dhufee arrafaata addaa lola seena qabeeysaa himan addunyaa hundaa islaamaaf ni tahee guyyaa seenaa guddaa habashootaaf garuu guyyaa gaddaa guddaa dhaqasimee hundaa walumaan barannaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa lolli shumburaa qoree seenaadhaa odeeysaa adaamaa fi bushooftuu jiddu bootaan isaa naannoo laga mojoo ja'amtuu sana keeysaa imaamu ahmadiis jaaree waraanasaa akkuma gaaf duraa cimsee tarsimoosaa guyyaa torbaajiinii isaa bitooteeysaa 5,500 29 keeysaa iddoo lolaa gaarii seenee laga keeysaa guyyaa 11 baatii bitooteeysaa libna diingiliis dhufee guuree waraanasaa 16,000 abbootiin faradoosaa waraanni lafoodha 200 dachii golgoleeysaa kan muslimaa eeysaa sangiya baay'inaan kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa imaamu ahmadiis waraana qopheeyse abbootii fardaa 560 geeyse waraana lafoo 12,000 qopheeyse 216 waraanni kaafiraa lakkoofsaan ni tahaa waraanni muslimaa cinaasaa yoom giyaa akkanaa waliinuu dhiiroo maaltu tahaa libna diingil waraannisaa kunoo hangas giyaa yoo baay'ina taate onnee nama dhahaa isaa waa dandahaa mee waan tahu eeynaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa waraanni gamlachuu walafoo dhaabbatee jihaanni jalqabuuf yeroonsaa dhiyaatee waraanni muslimaa qa'ee wal gorfatee sagantaan dacwaa akka gaggeeyfamtee sadarkaan jihaadaa isaaniif himamtee gareen dacwaadhaa biyya gootomsitee quraana keeysaahis aayaaniis himamtee inna allaha ishtaraa rabbiin lubbuu bitee yaa namadii rabbiif lubbuutee gurgurtee gammadi jannataan ati waa milkooytee rabbi qabdaa qalbii hin cabsin rifattee heddummina laalteen shakkinni moohannaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa waraanni muslimaa gammadee ol ka'ee hamileen guutamee jihaadaaf qaqa'ee diin keenyaaf ni duunaa namuu wal dhagahee waan keenyaaf ni duunaa namuu wal dhagahee lola haa eegalluu jechuun gaafiin ka'ee imaamu ahmadiis jaraan akkas jee isin irraa namni tokko husochoo'ee qabsoo kan eegallee dhaamsa jaraan gahee zikrii kan daganne ilaahin nuuf gahee akkan tarkaanfanne malee zikrii jee imaamu ahmadiis yaa ilaahii jee
hunda warreen obsaan diiniidhaaf qabsaahee injifannoon galuu nu taasisi moohee hadhate akkas je'e rabbi yaa mawlaanaa kan asiin nu geeyse irkoo si qabnaa waraanni azzeedha tarkaanfii jalqaban waraanni gabroomsaa tarkaanfii jalqaban lolli eegalame hunduu waliif bu'an waraana gamlachuu fuula wal deeffatan gamaa fi gamanaa xiyyaa walin roobsan qara sayfii wal waqaruu jalqaban faradoon isaanii qotteen dhukkeessa mikkaasan duumeysa fakkaattee aduu golgoleeysan waraanni kaafiraa miidhaa jajjabeeysan fuuldura deemanii injifachuu fedhan dhiifama obboleeyyan matumarraa himnaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa waraanni garbitaa somaalota turan jihaa kanaan jarris lolatti ammeeysan muslimni kun sadii achiin shahiidaman ifduuba deebi'uuf dhihaatee kan hafan namni saddeet garuu loluudhaaf muratan osoo hin sossoo'in cichaniiti lolan jannata abdatan saboo jarri jeynaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa boodarra kallatti hundaa wareegamni baay'ataadhaa dhufee dhumee mujaahinni tahullee baqachuuf ifduuba deebi'uu qubaahuun qabanii lolli daangaa malee hammaataa dhufnaanii biyyeen dukkaa'uudhaan duumeysa ta'anaanii dachiin dukkanooyte wal arkuu dhabnaanii diinaa fi garee fi adda wallaallaanii jidduudhaan sagalee lallabbii dhufnaanii allahu akbar yaa loltoota muhammad jechuu dhageenyaanii laa ilaaha illallah obsaa milkooytanii injifannoon keenya jabaadhu laafinii lola jabaatanii hunduu gagammannaan kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa waraanni muslimaa innummaan tokkichi 17 bahaa habashaadhattichi kijiba yoo jette hisaabiitti galchi gama asrii dhufee islaamaaf ililchi waliin ja'ammoone jabaadhuu qabichiin arihuuf boojihuu eegale maamichi waraanni azzeedha jajjabaa mootaachi kumkudhan dhumanii hin galle boo'achi hiree isaanii tahee kan hafees fiigichi muslima 5,000 shahiide kas wajjiin rabbii jiraa wajjiin musliman tuqinaa kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa imaamichi guyyaas nama dinqisiise kiristaana onnee isaanii keeysat doomse habashoota onnee isaanii keeysat doomse 10,000 olii islaamni ajjeese 200,000 deeyse yaa qottee na baasiin darsasaa facaase kiristaanni duraan hawaasa gabroomse imaamu ahmadii qabsoon bilisoomse gootummaan isaa kufrii urgufee facaase gootummaan isaa kufrii urgufee facaase muslimoota duraan gabrummaan dhamaase hamilee isaanii deebisee magarse muslimarraa tuffii isaanii dhabamsiise muslima akka quudhan isaan dirqamsiise weerartoota cabse biyyaaf nagaa buufnaan kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse yaa irkoo si qabnaa
imaamni qabsoosaa oofuudhaaf muratee guraageef ziwaayis achumaan toohatee amaaraa tigraayis moohee injifatee Itoophiyaa guutuu if jala oolfatee libna diingilis birraa baqatee dhokatee maqdishoorraa hangaa suudaanii qabatee keeniyaarraa hangaa eertiraas dhuunfatee habashoota ammaa garaansii gubatee mee akkamaa taanuu mala wal gaafattee islaama cabsuudhaaf gargaarsa gaafattee Portugal yaammattee dadhabne irra jettee muslimni jabaatee jettee wajji finnaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa atsee libna diingil gargaarsa gaafatee osoottin deebi'in waggaan 5 dabartee sodaa imaamichaa dhokatee jiraatee godamee kaseenee yoom takkaa mul'atee booddee dabra daamoo keeysa lubbuun baatee islaamaaf niyatee rabbiin isa qabnaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa waraanni Portugal dhufanii as gayan jiini gurraan dhalaa guyyaan isaa 10,540 takka keeysa kan as dhufan jarri qawwee dheeraa hidhatanii dhufan waraana lafootis baay'eedha kan qaban kiristaana Tigraay jiruu walit dhufan naannoo Ambalaageef haroo Ashangeedha jittuu walit dhufan yeroo jalqabaatiif muslima awwal dhawan imaamu Ahmadiin duula wal jalqaban jarri qawwee qaban muslima laaffifnaan kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa galanni keeti yaa rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa qawwee fi sayfiinsaa wal madaaluu diddee qawwee dura dhaaphuun imaama jabaattee gaara gubbaa bahee imaamnis baqatee falli biraan jiru inni ni subatee gargaarsa gaafatuuf gar Turkii ergatee biyyoota muslimaa olaantuu beekamtee gargaarsaan natti'e habashaan hammaattee duula cimsiteetti Portugal yaammattee nu naman dadhabne qawweedha harkattee jannaan Turkii sirraa dhageenye qaayetteen qawwee fi waraanaa imaamaaf ergitee habashaan rifattee karoorri si hafnaan kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa waraanni muslimaa kan Turkiis as gayan 200 hanga 400 tahan garii warra seenaa baay'isanii himan jarrisan dhufanii imaama awwal harkan naannoo Affaar keessa waraana qindeeysan Affaar irraa ka'uun Tigraay qajeelan 542 barri wal eegalan haroo Ashangeerraa gara kaabaa naannoo Uflaa walit dhufan Portugaalii walii waraana jalqaban imaamu Ahmadis tooftaa jarabbaasan Portugaalii habashoota gargar baasan gargar qooduun jara jidduu malaan seenan qabsoomma finiinsan gamaa fi gamanaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa waraanni muslimaa qabsoo jajjabeeyse arraas injifannoo cimaa dhagalmeeyse waraana Awurooppaan qaceelche leenjise islaama duguuguuf achi as bobbaase imaamni moohatee boojihee salphise hogganaas boojihee gaafii itti dhiheeyse islaamummaa seenii gaafii itti kaase jennaan islaamummaaf tuffii isaa mul'ise
imaam irratti fuun jibbaa agarsiise imaamichi aare habale itti kaase himan didduun du'an didduu seeyfii isaa luqqaase mataa isaarraa muree qaamaan gargar baase hoggaafissi kaase jechuun sun akkana kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabna yaa nama aqlii qabdu yoonii fi hubatte awurooppaan adawwii teenya durii qabde islaama balleeysuuf meeshaas kan horatte biyya poorchugaalii tanumaafi dhufte karabbaati geeyriin gaafa galaa haate karoorri sii hafee leenca afaan buute deeysanii dhokatuun dirqamatti taate abbaa biyyaa tahuun imaamni gammade eenyummaa muslimaa isaaniif mul'ate yaa imaama osoo arranuu dhalatte goota akkasii dhabde awurooppaan alanaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabna yaa addunyaa arraa dhiirti eeysa kutte ummata muslimaa yahuudaan kafitte mootummaa dirmatuuf tokkollee ni dhabde harkaan dirmachuumi dubbii hanqatte mootummaa islaamaa maqaa itti fuute turki malee hundi isaanii riphifte tumateeysi wallee amirkaa heerumte dhiirti irraa dhumte dachiin qullaa hafte dubartiin heddumaa goota dahuu didde tan dhaltees guddisaa islaamaa dagatte yahudaan guddisaa ilmaanii fudhatte awurooppaan batraante tanaaf nurra gobde ilaahii dirmatte maan finne waan tanaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabna waa xiqqootu hafee qooseenaan xumurree ta'ammaa tanaatu if jalanaan taree imaamu ahmadii qabsoosaa xumuree habashoota moohee qilleensarra haree lolli dhumee wilii halloluu hangarree jechuun qaceelchanii jirri turkii taree arra imaamichi baay'eedha jarjaree harkatan gaahiree habashoonni ganaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabna waraanni poorchugaal hin kunneeni jira humna cimsatanii deebi'anii gara waraana muslimaa kan hin eegin firraa kan waggaa 15 hin baafatin haraa habashoota cabsaa turan taraa taraa humni isaanii laafte itti dhufan arraa lolli jalqabame amma jidduu jaraa qawween turkii quttee seeyfuma faajjiraa poorchugaaliif qawween isaanii ni jiraa ja'an keenya carraan islaamarra finnaa kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa 1543 jira barri je'e lolli akkaan cimaa jara jidduu ka'e imaamu ahmadiis lola jidduu bu'e gootummaadhaan lola asiif achi cehe waraanni poorchugaal hundi lafaa ka'e imaamni meeqamii arrajjeefna je'e eegadda baafatan kam akka inni tahe rasaasatti roobsuun irratti ol gahee boodarra tokkotu qoma keeysa dhahee imaamu ahmadii arra guyyaan gahee farda saarraa kufe asin lubbuun bahee shahiidummaa harkatee jannataa wal gahee gammadee wal gahee kuffaarri ajjeefnaan kan asiin nu geeyse yaa irkoosi qabnaa yeroon irraa dhume asittiin gabaabse citteen natti haftee yoomiin firraa baase
seenaa teenya dhabuu keessummaa fakkeeyse ifnu wallaalchise hambisee nu jaamse sahaabaaf taabi'a seenaatu barreeyse silaa eeysaa namni hima boodeeyse seenaa teenya gaarii tan amaarri dhoyse gaafii nutti tahee dhabnee nu yaachise edaanuu ni jirti goonni jalaa baase inshaa Allah rabbi umrii tursiise indiisu deebi'een ifirraa bukkaase isiniin dhaqqabaa qalamaan barreeyse yeroon tiyya geeyse dhaamsa xiqqoo qabnaa kan asiin nu geeyse haa irkoosi qabnaa dargaggeessi cimaan imaamu Ahmadii umrii isaa waggaa 37 ji'a gurraan dhalaa 22tti bara 2000 akka Awurooppaatti 543 san keeysatti wareegamee diiniif lubbuu dabarseeti dhiirti takkanaati maalinaa fi ati habashaan sodaasaa baareydee hollatti imaamichi duunaan islaamni dheeyseeti gurbaan isa ajjeese gamasaa dhufeeti gurra saarraa muree kuteen fudhateeti amaararraa tokkos mataa murateeti gootummaa imaamaa san ajaa'ibeeti goota akkasii beeyti lafannu qabdeeti bara 100 nu gabroonfatteeti akkan kaaneetti nu nyaatte jibbannaan kan asiin nu geeyse haa irkoosi qabnaa galanni keetiya rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse haa irkoosi qabnaa yeroon ammaa tuni bar yeroo cehumsaa muslimoonni ka'aa amma if qopheeysaa akka nutti hin taane bar yeroo fe'umsaa cal jennee yoo teenye booda nu sheeneeysaa diinii fi diinaggeen amma if misoomsaa boruus akka kalee hin taanu hiyyeeysaa akkan boonye teenye ka'aa wal dammeeysaa diin islaam ballisuu qabna biyya keeysaa wanta diin faalleeysaa dhabamsiisu qabna kan asiin nu geeyse haa irkoosi qabna galanni keetiya rabbal aalamiina kan asiin nu geeyse haa irkoosi qabna noo dhaloonni isaa achiin